Dobar dan svima ljudi, danas ću vam pokazati kako da promijenite ovo vaše start dugme, ne na obično nego kao na kostur, znači prosto. Uđete na vaš link koji ću da vam ostavim u deskripciji, idete download i kada skinete ovo samo prebacite na desktop i izbacit će vam ovakva ikona. I sad, vi ne ulazite u tu ikonu ništa, a ja sam sad ušla. Stisnete desni klik i idete exit here i sad čekamo malo da exituje. Evo ga. Ali ovo može na Windows 7. Sad mi uđemo u to. Windows 7 start buton. Uđemo. I da vam kažem nešto, idemo ovdje i vama neće ući ovako i sad me dobro slušajte. Ako skinete preko nečega drugog, ovako isto neće biti. Vi idete na desktop, vidite ovo, vidite tu i tu uđete i vama će izbaciti onda ovako. Sad, ako ja želim sad ovo, stisnem 2 puta na to i pazite šta se dešava. Vidite. Sve mi se sklonilo i sad će mi se pojaviti. Vidite, start dugme je promijenjeno. Vidite, kako dobro. Znači ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Mi ćemo da se vidimo u sljedećoj. A sljedeća epizoda će biti sigurno Bridges, ništa ne obećavam, možda Hunger Games, Bridges, ne znam, vidjet ćemo. Snimat ću još dosta tutoriala, dosta to kazao sam vam kako da stavite skin u Minecraftu, neobično, kako da promijenite start dugme i ljudi, da stavite klip na YouTube i ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Znači, nadam se da sam vam dosta pomogao, da nisam samo sam ovo ne ubacuje nikakav virus, ništa ne ubacuje, znači neću da ponovim 100 puta, znači samo nešto. I ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Vidimo se.